Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. UMLA kasoyong konstituensi ubah samlen malnyang mentah kasingi ka 10 tarik jamang arjar puar ulah pelat bajba ya ka MLS kim jong u kaki pajba kasoyong konstituensi kebakot do shiklur tingka kebalong march hajar kawai pakawai kalong ying kanya ka jing pelat ya ka MLS kim kalong nagamta usnam arjar puai hakan kasingi ladon rakaru UMDC mbak sherbor ngolong kubjuru video kasoyong ya kan dia kerjasama ke MLS Kim lapan long hak kesenong umsau. Mendai bangklat di bahasamen rum demokrat itu. Dai nak kadau, kasalong kani kasi pemerintah bacok, kumba kalong gumni, kadai jengit relang, hapre pajba batu bahasamen. Te kumta pajba me, mendai bangkit kusnai. Hi bago itu kita pajo, kita geleng, kales apa yang hanga. Hense yolot plan, ndaisu tang kita gibril, kita kersan, kita capur di basam len. Waktu itu kita tapru, kemudian yang bentalang, mengenai banpai, yang kata kia kason, yang kita duk masuk, kita jauh ke rumah, nganya ke matapi, dan kapor, kau boleh ai, bangalong nongelam, banpai kita duk masuk. Tekomta paiba, hakane kasi, kebangi kendu kumne. Ngadap na kajitman, banyo sisa, baka dinasi, baka jitman litapi, kalapan gun, aga dinasi. Tekomta, nagarpad iti, way by way, kimday lalong gibril, baklabit, kilaban gali, baka day pisa to kasorkar, kabalamang kasorkar, kabapisyo ay, ngong yapi, baro, basang lente, kaday kapisa sorkar, punong penjak. Baro kaday jok paipa, balai paipa. Gaji itu epi, datum kalis kebaga kai, kilong kersan di kersan yang menen hakane kebaga, kilong tanggung ba leu hajar saus pa iye, katung dari kod bangayo bagi ay gini dongel. Handrai itu epi, kacing yang mentah kerpoy ubah kanda hajar itu, nak kerpoy hajar nyaus pa iye bila dapat soyong konstitusi. Namun menterkanmu di kineru, bangailang, wajib itu ibu kersan yang